Dumelang bagaetsho ke a le dumedisa yo le dumedisang ke Mosiwa Molokwane ke motlhanka wa morena ko Reform Church ya ko Tembisa ke bua le lona gompieno ka selo seo gantsi ke se itemogetseng mo bophelong ba batho gore batho mo nakong e re phela mo teng ke nna ke tla dira se ene re lebala gore matla a motho a lekanyeditswe ene ke ka mo ke tlo buang le lona go tswa mo pesalomeng e ya bo 121 ke pesalome e tlatlang e kwadilwe ke ga gona mokwadi wa teng ba re ke sefela se ne batho ba se opela ge ne ba ya ko tempeleng ba re ke tsholetsa matlho a me kwa dithabeng thuso ya me e tswa kae thuso ya me e tswa moreneng yo o dirile legodimo le lefatshe ene ga o tletle o tswela pele le pesalome e tla go bontsha sentle gore morena ke moriti wa motho ga a tlatla a tlogele ope ka nako tsotlhelele ene ke ka mo ba mokwadi wa pesalome e a tlatla a re bontsha sentle gore thuso ya gagwe e kwa dithabeng o tsholetsa matlho kwa dithabeng mme thuso ya gagwe e mo moreneng ene ke seo tsatsi le nna ke dumelang sentle gore re phela mo lefatsheng leo re bonang gore batho ba bantsi bao ba tlatlang ba itshepile ba tshepile batho ba fella ba tlatla ba tshwenyegile ba tlatla ba sena tshepo ba tlatla ba wele mowa mme batho ba tlatlang ba ikanya morena modimo yo o tlatlang a le teng nako tsotlhe matsatsi otlhe a ngwaga bošego le motshegare modimo yo tlatlang yona pesalome e bua gore modimo ga a robale ebile ga o tsele ke modimo yo tlatlang a re lebile ke modimo yo Dafita a mo tlhalosang gore ke modisa wa rona ene ka tsela ntseng ya lona ke re ke eme fa pele ga lona go le gopotsa gore modimo o tlatla a re file modisa yo tlatlang a tlhokometse bophelo ba rona modisa yo a tlatlang a le teng ka nako tsotlhelele e leng morena wa rona Jesu Kriste yo re leke lena modisa yo molemo yo tlatlang a abela dinko bophelo ba gagwe ene ka tsela ntseng ya le re bone tlhokomelo ya morena wa rona Jesu Kriste mo testamenteng e ntšhwa ga na tlatla a fepa batho a fodisa batho a tlatla a na le batho gotlhe ko batho ba tlatla ba le kwa teng ene ke ena modisa yo ke memfa tsatsi le gore a nne thuso ya gago yo tlatlang a go thusa a go eme nokeng ke a itse gore bophelo bo re phela mo go bona bo tletse dikgwetlho ba bantsi ba rona ga bana ditiro ba bantsi ba rona ba na le mathata a fapafapaneng ao a etsang gore ba sele ba feleletsa motho a nyemile moko motho a nagana gore ke wa mangwe mme lentswe la modimo ke le tle le re bontsha sentle gore thuso ya rona e mo go modimong yo o tlholile godimo le lefatshe ene modimo yo ke modimo yo a sa palelweng ke sepe ke modimo yo a tlatlang a tla felang a le teng ka nako tsotlhelele ene ka moo ke rapelang gore o tletle o lemoge sentle mo bukeng ya Diane 3 verse 5 e bua sentle gore se ke wa ikaega ka tlhaloganyo ya gago mme o ikanye morena ene ka tsela ntseng ya le ke kopa gore ikanye morena ka nako tsotlhelele mme o tla godisa o tla go baballa o tla go fa maatla mme a mo yo galalelang o modimo a re fileng ona o tletle o re gomotsa mo dipelong tsa rona o bule matlho a rona re lemoge sentle gore maatlanyana a rona ke maatla a lekanyeditsweng empa maatla a mmupi wa legodimo le lefatshe e le modisa wa rona ke maatla a tlatlang a se ka tla wa lekanya le sepe a maatla ao a go emise mo stresseng se o le mo go sona mo kutlobotlhoko e le mo go yona matshwenyego le mona a maatla ao a go tiise mme seikokotlelo sa gago e nne morena yo tlatlang a tlhodile legodimo le lefatshe mme modimo a tshegofatsa lefoko le tlete le etse bophelo ba modimo bophelong ba gago amen